dogere Celsius imwe, dogere ebyiri, dogere ebyiri n'igice, dogere Celsius enye. Mu kinyejana kiri imbere igipimo cy'ubushyuhe bw'isi kizakomeza kuzamuka. Uko imyuka yongera ubushyuhe mu kirere izakomeza kwiyongera, ni nako igipimo cy'ubushyuhe bw'isi kizakomeza kwiyongera. Ariko se kubera iki ibingibi ari ikibazo? Kubera iki dukwiye guterwa ubwoba na dogere Celsius ziyongera ku bushyuhe bw'isi? Nuko imihindagurikire y'ibihe ari imbogamizi ku bikorwa remezo by'aho dutuye, ubuhinzi dukesha amafunguro, kandi imihindagurikire y'ibihe ishobora kutwica mu buryo butandukanye. Nk'uko tubizi, igipimo cy'ubushyuhe bw'isi cyatangiye kuzamuka. Mu myaka 40, igipimo cy'ubushyuhe bw'isi cyazamutseho dogere Celsius imwe. Igipimo cy'ubushyuhe bw'isi gishingiye ku mibare. Ni ikigereranyo ku mubumbe w'isi cy'ubushyuhe bw'imiyaga yegereye umubumbe w'isi. Ugereranyije ubwiyongere bw'ibipimo by'ubushyuhe ku butaka no munsi y'inyanja, ubona ko ubushyuhe bwiyongera vuba cyane ku isi ugereranyije no mu nyanja. Hatagize igikorwa mu maguru mashya, hari impungenge ku isi abayituye n'ibiriho byose mu bihe biri imbere byaba umuyonga isi karimbuka. Reka tuganire ku mihindagurikire y'ibihe ihangayikishije abatuye isi ndetse n'akaga gategereje isi nihatagira igikorwa mu maguru mashya. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Muri iki gihe imihengeri ikomeye izwi nka tsunami yica ibihumbi by'abantu ku isi kandi igahindura umuyonga ibyo ihuye nabyo byose ku nzira. Imitingito irasenya imijyi igahinduka umuyonga, imiyaga ikomeye irarimbura ibyo ihuye nabyo byose. Ibi byose bigatera impfu z'abantu benshi, abandi bakavanwa mu byabo bashaka aho bahungira. Nta gihe ku isi hatabaho ibiza bikomeye. Ibyo biza bishobora koko gusiba burundu ibisigisigi bigaragaza ukubaho kwa muntu ku isi, harimo ubuhanzi, inyubako z'agatangaza ndetse n'ikoranabuhanga rikataje ku isi. Ntabwo ari uko bishoboka gusa, ahubwo byatangiye kwigaragaza no kubaho. Ibiza bikomeye byagiye birimbura sosiyete za kera nta gusiga ikirari. Twibwira ko twateye imbere tuva mu buhigi no gusoroma imbuto tukaba sosiyete zikomeye, ariko siko bimeze. Mu myaka mike ishize, abahanga mu bya siyansi bavumbuye ibirari by'imico ya sosiyete za kera cyane. Sosiyete zabayeho mu myaka ibihumbi n'ibihumbi bishize umuntu atapfa gutekereza. Niki cyabaye kuri abo bantu? Bazimye burundu gute? Ese ibyababayeho bishobora kongera kuba? Kuva kera hari abantu bategeka isi kugendera ku mategeko yabo. Ikiremwa muntu kirarimbutse. Mu by'ukuri se twaba tugenewe kurimbuka ku isi? Sosiyete zacu nazo zaba zizarimbuka kuri iyi si burundu. Ubutayu bwa Rub al-Khali muri Oman kuri ubu bwituriyemo inzoka z'inkazi n'utundi dusimba tw'ubumara, ariko bukagaragaramo n'abarabu bahora bimuka abazwi nk'abanomade. Tugendeye ku nkuru za kera cyane zivuga kuri ako gace, ntabwo kahoze ari ubutayu nk'uko kameze ubu. Niho habaga ubwami bitazwi neza niba bwarabayeho kuko bwitwaga Iram, bivuga ko bwabayeho mu myaka 5000 ishize. Ubu bwami bwari buzwiho kugira ubukungu n'ubushobozi budasanzwe, bikavuga ko Imana yaba yaraburimbuye ibuhanira agasuzuguro na ruswa. Dr. Joris Zarins ni umujyanama w'ubwami bwa Oman mu by'ubucukumbuzi bukorwa ku mibereho ya sosiyete zabayeho kera cyane. On en parle dans différentes sourates du Coran. Bivugwa mu mirongo itandukanye ya Korowani. Bivuga ko imiyaga yatangiye guhuha isenya umujyi kuko abawutuye batashakaga kumva ijambo ry'Imana. Abahanuzi bagerageje kubahindura ariko baranga. Ibi byatumye umujyi na sosiyete zawo Du coup, la ville et sa civilisation ont été détruites. Mu gihe cy'ibinyejana byinshi bishize, abahanga mu by'amateka n'abavumbuzi batandukanye ntibahwema gushaka gihamya y'uko ubwami bwa Iram bwabayeho koko. Byasabye guhuza ikoranabuhanga rya radar imagery rifatira amashusho yo ku butaka mu isanzure ndetse n'ubushakashatsi gakondo kuri sosiyete zabayeho kera cyane kugira ngo haboneke gihamya y'uko ubu bwami bwabayeho koko. Mu mwaka w'1983, Nicholas Clapp, umushakashatsi akaba n'umuhanga mu bisigaratongo,
yegereje icyifuzo kidasanzwe ku kigo NASA cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ubushakashatsi mu isanzure. Icyifuzo cyaje no kuba intangiriro y'ubwo buvumbuzi. Dr. Ronald Blum ni umuhanga mu by'imiterere y'ubutaka ukora muri Laboratoire Jet Propulsion Laboratory y'ikigo NASA. Yari amaze gusoma ko hashobora kwifashishwa radari y'amashusho mu kugaragaza ikarita y'imigezi yo munsi y'ubutaka mu Misiri. Yibazaga niba umuntu yayifashisha mu kubona umujyi wazimiye umuntu aramutse aza aho wahoze. Ikoranabuhanga rya radar imagery rifite ubushobozi bwo gufata amashusho munsi y'ubutaka nk'uko bigenda kuri izi mashini zikoreshwa kwa muganga zishobora gufata amafoto y'ibice by'imbere mu mubiri w'umuntu. Mu gukoresha iryo koranabuhanga babanza gufata amashusho yo ku butaka hifashishijwe radar iri mu isanzure, hanyuma ayo mashusho agahindurwa hifashishijwe ikoranabuhanga kugira ngo hagaragazwe amakuru adashobora kuboneshwa ijisho nk'imigezi n'imihanda uyu munsi byihishe munsi y'umucanga. Sinigeze ntekereza ko umujyi wazimye wavumburwa hifashishijwe amashusho yafatiwe mu isanzure, ariko baratsimbaraye bakora ubushakashatsi bwaje kuvamo amakuru y'ingirakamaro. Amashusho ya satelite afite akarusho, afasha kureba neza agace runaka kandi ukabona amakuru yose uko yakabaye. Ça a été une sacrée découverte. Byari ubuvumbuzi butangaje. Mu myaka ya kera cyane, abantu babagaho babikesha umutungo kamere nkatwe. Bari bakeneye amazi n'imihanda. Twabonye ihuriro ry'ibyo byose, tunavumbura ibimenyetso muri ako gace twahereyeho mu bushakashatsi bwacu kuri Iran. Dans notre recherche d'Iran. Amashusho ya satelite yafashwe mu butayu bwa Rub al-Khali agaragaza imihanda ihurira ku mugezi ugaragara mu burasirazuba bw'ubwo butayu. Dr. Joris Zarins na Dr. Ronald Blum twigeze kuvugaho bari mu itsinda ryari muri ubu buvumbuzi. On s'est servi d'un GPS, technologie inconnue du grand public. Twifashishije ikoranabuhanga rya GPS riyobora umuntu aho ikintu giherereye hamwe n'akajugujugu. Niko twabonye umuhanda twari twabonye kuri satelite turawukurikira mu butayu, byari bitangaje. C'était vraiment passionnant. On a décidé d'atterrir dans cette zone. Twafashe icyemezo cyo kugusha indege muri ako gace kari hafi y'ikintu kimeze nk'umusozi n'ikizenga cyangwa isoko. Tuhageze sinabyiyumvishije, hari inyubako. Byasaga n'inyubako nini zubakishwaga amabuye mu bihe bya kera cyane, kandi hari n'ibimene by'inkona ahantu hose. Et il y avait des poteries un peu partout. Nyuma twavumbuye ahantu hatandukanye hafite igisobanuro n'uyu munsi. Hamwe muri ho ni umujyi wa Iran. Des centaines de milliers de caravanes. Abagenzi babarirwa mu bihumbi amagana bagenderaga ku ngamiya n'indogobe batwaye ibicuruzwa biva n'ibijya ku nkengero z'uwo mugezi banyuze muri uwo mujyi wa Iran. C'était un comptoir où se hari ahantu hahuriraga ingamiya n'indogobe mbere y'uko zambukiranya ubutayu. Hari ahantu kandi hari uburinzi bwarindaga ibigega by'amazi. Aho niho hagenzurirwaga izo ngamiya. Iyo zabaga ziri bwambukirana uwo mujyi byasabaga ko ba nyirazo bishyura umusoro. Nyuma yo kujagajaga ako gace, abashakashatsi baje kubona itongo ry'iminara 8 ihujwe n'ibikuta bya metero 9. Ibyo bisa neza n'uburyo Iran isobanurwa muri Korowani, aho yitwa Cité de 8 piliers, umujyi w'inkingi 8 ugenekereje mu Kinyarwanda. Ariko se niba uyu mujyi abantu bafata nk'utarigeze ubaho koko warabayeho, ibindi byose bivugwaho byaba ari ukuri. Waba warazimiye nyuma yo kurigita munsi y'umucanga. Ugendeye ku bivugwa n'abahanga mu bya siyansi n'imiterere y'ubutaka, ni isuri yanyuze munsi y'uwo mujyi ishobora kuba yarateye kuzimira kwawo. Si l'on en croit, ugendeye ku bimenyetso byagaragaye muri ako gace, amazi amaze kugabanuka, inyubako zatangiye kurigita mu cyobo cyari gisigaye munsi y'ubutaka aho amazi yahoze. Abantu barahunga, benshi barapfa. Inkuru za kera zifatwa nk'impimbano ntizinyuranye n'ibivugwa n'abahanga mu bya siyansi n'imiterere y'ubutaka. Ariko si kiza nk'iki cyaba cyarabashije kurimbura burundu abantu bose bari muri Iran. Cyabashije mu by'ukuri gusiba ikirari cy'isanzuramuco cyangwa civilisation, ururimi na sosiyete muri rusange z'abari batuye mu bwami bwa Iran. Nk'uko bivugwa n'abahanga benshi mu by'amateka ari bisigaratongo, izo ngaruka kirimbuzi zirashoboka cyane. Michael Cassutt, umwanditsi w'igitabo Who's Who in Space, na Dr. Joris Zarins barabigarukaho.
On ne sait déjà presque rien de notre histoire. ni nkaho nta kintu tuzi ku mateka yacu iyo dusubiye mu myaka 3000, 4 cyangwa 5 ishize. Uhereye ku gihe kizwi nka dernière glaciation mu myaka 2011 ishize, ibintu byose byarahindutse, harimo za sosiyete, inzego, byose byaratakaye. Tout a été perdu. Les premières cultures Imico yabayeho mbere by'umwihariko imico itaranditswe, igice kinini cyayo cyaribagiranye. Nta kirari cy'amateka yayo dufite, ibirari byayo dushobora kubona ni ibishingiye ku buryo abo muri iyo mico babayeho. Bivuze ko abakora ubushakashatsi bavumbura ibisigaratongo bakaba ari byo baheraho bongera kubaka amateka yabo. Kuva mu myaka myinshi ishize, ubushakashatsi bwahurije kuba abantu barabayeho ku isi kuva mu myaka 200,000 ishize, ndetse ko icyo twita civilisation cyangwa isazuramuco y'abantu yabayeho mu myaka 1000 ishize, ariko ubuvumbuzi bushya bugenda buhinyuza ibyo tuzi ku mateka ya muntu. Dr. Chris Keir na Dr. Robert Cargill bigisha ibijyanye n'imibereho y'abantu n'ibisigaratongo muri kaminuza ya Durham mu Bwongereza n'iya California, Los Angeles. On dit qu'une civilisation... Bivugwa ko imico y'abantu cyangwa civilisation ivukira rimwe n'imijyi ya mbere ndetse n'inyandiko za mbere. Nibyo byabayeho hagati y'umwaka w'3000 n'5000 mbere ya Yezu muri Mesopotamia cyangwa Iraq y'ubu. C'est à ce moment-là qu'on est passé... Ni muri icyo gihe abantu baretse kuba abahigi n'abasoromyi b'imbuto, bahoraga bagendagenda batangira ubuhinzi, ni ukuvuga abantu bashobora guhinga ibyo kurya. Nibyo byatumye abantu batangira kuba ahantu hamwe. Uko kuba ahantu hamwe niko kwashingiyeho abantu batangira kuvuga imico y'abantu runaka. de civilisation. We sort of know back to a certain point. On sait à peu près ce qui s'est passé entre... Ni nkaho tuzi ibyabaye hagati y'uyu munsi no mu myaka 1010 ishize. Kubwo ubushakashatsi butandukanye tuzi nibura igihe umuntu yabayeho, ariko intera iri hagati y'igihe umuntu yabayeho n'igihe imico y'abantu yatangiriye kubaho ni nini. Byashimisha kumenya igihe imico y'abantu yatangiriye kubaho. Jusqu'où remonte la civilisation. Niba Iramu yarabayeho, sosiyete zindi zabayeho kera zikazimira zitegereje kuvumburwa zaba zingana gute? Nizivumburwa tuzabona iki? Ibimenyetso by'amateka yacu yo mu bihe bya kera cyangwa ibimenyetso by'irimbuka ryacu mu bihe biri imbere. Mu gace ka Sanliurfa mu burasirazuba bwa Turkiya mu mwaka w'1994. Hejuru mu mpinga y'umusozi mu gace k'icyaro, imashini ihinga y'umuhinzi w'umukurde yarahagaze mu buryo butunguranye, ubwo yari ifashwe n'ibuye rinini ry'urukiramende byari rifite igice kinini gihishe munsi y'ubutaka. Yamaze iminsi agerageza gutaburura iryo buye, yabonaga ritangaje kugeza ubwo abonye ibintu atari yiteze. Uyu muhinzi yavumbuye amashusho atangaje yarashushanyije ku mabuye. Mu gihe gito cyane, ibyo yari amaze kuvumbura byakuruye amatsiko y'abahanga mu by'ibisigaratongo bari bavuye mu bice bitandukanye by'isi. Nyuma yo gushakashaka muri ako gace, bavumbuye ibuye rinini rishushanyijeho inyamaswa zitandukanye zashushanyijwe mu buryo busa nk'aho bufite igisobanuro. Ingurube y'ishyamba, impyisi, inka n'inyoni nyinshi, kandi nyinshi muri izo nyoni zikomoka mu bindi bice. Dr. Tony Wilkinson yigisha amasomo ajyanye n'ibisigaratongo muri kaminuza ya Durham. Ces dessins sont magnifiques. Aya mashusho yashushanyijwe neza cyane, zimwe mu ntare ziratangaje, ni agace kadasanzwe. Extraordinaire. Gusa ariko ntabwo ari byo bitangaje. Bitekerezwa ko aka gace kazwi ku izina rya Göbekli Tepe kaba kamaze imyaka 1011, ni ukuvuga hafi imyaka 100 y'inyongera ugereranyije n'ahandi hantu hose havumbuwe bigereranywa. Aba ni abashakashatsi n'abahanga batandukanye mu by'ibisigaratongo. Göbekli Tepe yahinduye ibintu byose ku bahanga mu by'ibisigaratongo. Nyuma yo kuhavumbura, byabaye ngombwa ko twagura igisobanuro cy'icyo twita isanzuramuco, civilisation. On a tous été très surpris de découvrir... Twese twatunguwe no kuvumbura Göbekli Tepe. Ntabwo twari twiteze kubona ahantu hatunganyijwe nk'aho. Ni ubuvumbuzi budasanzwe, by'umwihariko ku gihe cya kera cyane kuri iyi. Göbekli Tepe est un site Göbekli Tepe ni ahantu hihariye. Ibi bishushanyo n'ibyo mu myaka 2000 mbere y'uko piramide zibaho. Twibazaga kenshi uburyo abanya-Egypte babashije kugera kuri iryo koranabuhanga ryo kuzubaka mu gihe cyabo. Gusa kuri ubu ibi biratwereka ikindi tutari tuzi.
Göbekli Tepe yari yarubatswe mu myaka 7,000 mbere ya piramide zo mu Misiri. J'ai 7000 ans plus tôt. Izi piramide tuvuga hano ugenekereje wavuga ko ari inyubako n'imva z'abami ba kera mu Misiri, zikaba zarubatswe hagati y'umwaka wa 2550 n'2490 mbere ya Yezu. Nubwo ari iza kera cyane, Göbekli Tepe niyo ivugwaho kuba yarubatswe mu myaka 2000 mbere y'uko zubakwa. Mu minsi ishize, amashusho ya radari yafashwe muri ako gace yagaragaje inyubako nini cyane irimo izindi nyubako zisaga 20 zubatswe mu ishusho y'uruziga. Buri nyubako muri izo ifite ikibumbano gifite ishusho y'inyuguti ya T, kandi zihujwe n'inkingi enye zubatswe mu mabuye ya calcaire, zihujwe n'igikuta cya metero 1 na santimetero 80, kandi ziri mu ruziga rufite umurambararo wa metero hagati y'10 na 30. Bari barateganyije byose, babashije gushaka abafundi babasha kubaka aho hantu hasurwaga mu myaka ya kera cyane. Chaque pierre devait peser entre 15 et 20 tonnes, certaines même entre 40 Buri buye ryashoboraga gupima toni hagati y'10 na 15, amwe ndetse akaba yapima toni hagati ya 40 na 60. Iyo utekereje ku mbaraga bishobora kuba byaratwaye, ni ibintu uhita wibonera. Uko biri kose hagomba kuba hari abantu babarirwa mu magana cyangwa ibihumbi bakoze kuri uwo mushinga. voire des milliers de personnes impliquées dans ce projet. Ninde wubatse Göbekli Tepe? Niki cyakorerwaga aha hantu? Göbekli Tepe yahinduye byose. Twibwiraga ko twateye imbere tuva mu buhigi no gusoroma imbuto tukaba sosiyete zikomeye, ariko siko bimeze. évident que ça. D'après Kubw'umuhanga mu by'ibisigatongo Klaus Schmidt, Göbekli Tepe wari umurwa mukuru w'akarere kanini. Ni ahantu hatangaje, kandi iyo hari usa nk'uri kubona isi nyayo. Kubw'abahanga bamwe mu by'ibisigatongo, amoko y'abantu bahoraga bimuka bagendaga urugendo rurerure kugira ngo bagere kuri Göbekli Tepe, bagiye kwitabira imihango ishingiye ku muco. Kubw'abandi ariko izo nyubako ngo zakoreshwaga nk'ahantu hatambirwa ibitambo. ils devaient se rassembler pour une sorte de cérémonie Bagomba kuba religieuse. barahuriraga mu birori by'idini. Izo nkingi zigomba kuba ari ahantu basengeraga, ntabwo ari inzu cyangwa imva, ni nk'ahantu hakorerwaga ibirori. On dirait un lieu de cérémonie. Nk'uko abashakashatsi babigaragaza, Göbekli Tepe yaba yarakoreshejwe imyaka isaga 2000. Ariko imyaka 2000 mbere ya Yezu, aka gace kaba karatabwe ndetse abahabaga bagahitamo kuhava. Kubera iki bahavuye? Pourquoi enterrer cet incroyable complexe Kubera iki inyubako nini igizwe n'izindi nyubako zisaga 20 yatabwa? Ku bwanjye hari ikintu cyahindutse, biba ngombwa ko bagenda. Kandi uburyo bwiza bwo kugenda udasubiza amaso inyuma bwari gusiga batabye ibintu byose. Donner le site, c'était de tout enfouir. On n'abandonne pas tout comme ça. Ces sites sont si importants, si sacrés. Nta gusiga byose gutyo. Aha hantu hari ingenzi cyane ku buryo havuye ahubwo wahatwikira mu rwego rwo kuharinda, hanyuma kubaka indi nyubako ku ruhande. Niko byagenze hano. Dufite ibimenyetso ko batwikiriye iyi ngoro bakajya kubaka indi ahandi hantu. Ces temples avant d'en bâtir un autre ailleurs. Ce n'est pas si simple. Il faut remettre ça en contexte. C'était la toute fin de la Ntabwo dernière byoroshye, période bisaba glaciaire. kubihuza n'ibihe. Une ère de grands changements. Byari mu mpera z'igihe cya mbere cy'ubukonje, igihe cy'impinduka zikomeye. Dufite gihamya ko hari ibiza byabaye icyo gihe ku mugabane wa Amerika, bitewe aho hari n'ingaruka z'ikibuye cyahanutse mu isanzure. Twabonye ibimenyetso hafi y'ahantu hose ku isi. Ni muri icyo gihe Göbekli Tepe yubatswe. Twifuza kumenya impamvu, uko biri kose hari ikintu cyabaye cyabateye kubikora. On aimerait savoir pourquoi. A priori, il s'est passé quelque chose qui les a poussés à le faire. Ikiza cyaturutse ku ihanuka ry'ikibuye mu isanzure, byaba ari byo byateye abari batuye Göbekli Tepe guhunga bagasiga uwo mujyi, cyangwa ntaho bihuriye n'icyo kiza, aha hantu hakaba harubatswe nk'ingoro cyangwa ahantu ho guteranira. Kubw'abashakashatsi bamwe, igisubizo kiri hafi aho ku musozi wa Ararat. Muri Bibiliya y'Abaheburayi bivugwa ko kuri uyu musozi ariho inkuge ya Nowa yahagamye nyuma y'uko imyuzure yari imaze gucubya, Imana imaze kurimbura abatuye isi kubera kutayumvira.
Philip Coppens ni umwanditsi w'igitabo Land of the Gods. En fait, le mont Ararat se trouve à seulement une centaine de kilomètres. Urebye umusozi wa Ararat uri ku birometero bibarirwa muri magana uvuye Göbekli Tepe. Iyo witegereje inyamaswa zashushanyijwe ku mabuye yahabonetse, biragoye gusobanura impamvu zimwe muri izo nyamaswa zashushanyijwe kandi zitaboneka muri ako gace. Ese zimwe muri izo nyamaswa zabaga muri ako gace icyo gihe? Bibaye ariko biri zavaga hehe? Tugendeye ku nkuru zishingiye ku bintu bidafitiwe gihamya, izo nyamaswa zaba zaravuye mu nkuge ya Nowa. Il s'agirait des animaux de l'arche de Noé. On a beaucoup étudié les origines du déluge. Twakoze ubushakashatsi cyane ku nkomoko y'umwuzure. Iyo nkuru iravugwa ahantu hose ku isi. Hari uburyo ivugwa n'Abamerendie, Abashinwa, kandi ivugwa mu nkuru zidafitiwe gihamya z'Abagereki n'Abahindu. Birashoboka ko hari ikintu cyabaye cyatije umurindi izo nkuru zidafitiwe gihamya. Izo nkuru z'umwuzure wenda zivuga umwuzure wabaye. Déluge parle peut-être de vrai déluge. Izo nkuru zivuga umwuzure n'inyamaswa zarokokeye mu nkuge ya Nowa mu by'ukuri zaba zarashingiye ku bintu byabayeho. Turabonera igisubizo wenda mu kwiga ku yandi masanzuramuco yazimye. N'icyo hahiseho amayobera ndetse n'ahazaza hatizewe bizatugaragariza. Tariki 26 Ukuboza mu 2004 turi mu gace ka Sumatra muri Indonesia. Umutingito ukomeye uri ku gipimo cya magnitude 9.1 waturutse munsi y'inyanja y'Ubuhinde uteza umuhengeri udasanzwe washenye byinshi. Mu minota mike abantu baruga mu 230 bari bamaze gupfa, abarenga miliyoni 2 bavanywe mu byabo. Imyaka 7 nyuma yaho, tariki 11 Werurwe 2011, umutingito uri ku gipimo cya magnitude 9 watigishije amajyaruguru ashyira uburasirazuba bw'Ubuyapani. Niwo mutingito ukomeye wibasiye icyo kirwa mu mateka yacyo. Nyuma y'iminota mike, umuhengeri wa metero 9 wari uri gukubura ibyo uhuye nabyo byose ku butaka, urimbura imijyi, uhitana ubuzima bw'abantu barirwa mu 2023. Niba imijyi ikomeye yubatswe mu buryo buyiha guhangana n'ingaruka z'ibiza nk'ibyo ishobora gutwarwa n'ibyo biza, birashoboka ko ari byo wenda byabaye no ku masanzuramuco menshi yo mu bihe bya kera cyane yazimye kuri ubu. Il y a toujours eu des catastrophes naturelles. Nta gihe ku isi hatabayeho ibiza, tsunami, imitingito, iruka ry'ibirunga, kandi ibyo byabaye na mbere yuko habaho abantu bashobora kubara inkuru zabyo. Le récit. On sait que les Tuzi ko ibirunga byagiye bisiba burundu amwe mu masanzuramuco. Pompeii ni urugero rwiza. Ikirunga cya Vesuve cyararutse gihindura agace byegeranye umuyonga kararimbuka. est détruite. Les cités de Pompéi et Herculanum ont été Imijyi ya Pompeii na Herculaneum yisanze munsi y'umucanga n'amabuye y'ibirunga, ariko nanone n'ibikoma biva mu kirunga. Iyo mijyi ntabwo yangiritse cyane. Nyuma y'imyaka 1500 nibwo byaje kumenyekana ko iyo mijyi ihari. qu'on a découvert qu'elles étaient encore là. Malheureusement, face à une catastrophe Kubw'amahirwe make mbere y'ikiza kiri kuri urwo rwego, na sosiyete ifite ikoranabuhanga rihambaye ibishobora guhura n'akaga ko gutakaza imyaka myinshi y'iterambere cyangwa ikarimbuka burundu. complètement détruite. Heraklion muri Crete, aha ni mu Bugereki. Mu mwaka w'1994, Sir Arthur Evans, umuhanga mu ndimi n'ubumenyi bw'ibisigaratongo, yerekeje kuri iki kirwa kiri mu nyanja ya Aegean, agiye gusemura inyandiko zari zimaze igihe zivumbuwe, bivugwa ko ari izanditswe n'Abagereki bo mu bihe bya kera cyane. Gusa ibyo yavumbuye byatunguye abahanga mu mateka bo hirya no hino ku isi. Inyandiko ya hieroglyphe yari agiye gusemura ntabwo yari y'Abagereki, ahubwo yari y'abantu bo mu isanzuramuco yabayeho mu myaka 5000 mbere ya Yezu. Nyuma y'imyaka 3, Sir Evans yari amaze gukora ubushakashatsi, avumbura inyubako yiswe Palais de Knossos. Abahanga mu by'ibisigaratongo bavuga ko iyo nyubako yari ifite ibice bitatse cyane, ifite amazi ashyushye n'akonje, ndetse n'ubwiherero imbere muri iyo nyubako.
Sir Evans yise abubatse iyo nyubako Abaminoa mu rwego rwo guha icyubahiro umwami Minos wa Crete uvugwa mu nkuru zivuga ibintu bitazwi neza niba byarabayeho koko. Lors de l'âge de Isanzuramuco ry'Abaminoa ryari rikomeye cyane mu burasirazuba bw'inyanja ya Mediterane. Bari bafite amato menshi kandi bakoranaga ubucuruzi n'abaturage hafi ya bose bakikije inyanja ya Mediterane. La Sosiyete y'isanzuramuco y'Abaminoa muri Crete niyo ya mbere yatangiye kubaka imiturirwa igezweho ifite ibice byakira ibirori, imitako, inyubako nziza. très élaborée. Kugeza ubu Abaminoa bafatwa nka sosiyete ya mbere yari ikomeye mu gice cya Mediterane. Bayoboye ako gace hagati y'imyaka 2500 n'ibihumbi 2600 mbere ya Yezu. Ariko se ni gute abantu bari bakomeye bigezaho barimbutse burundu badasize ikirari? Kubw'abashakashatsi batandukanye dushobora kubona igisubizo mu kwiga kuri rimwe mu maruka y'ibirunga akomeye yabayeho mu mateka y'iryo sazuramuco. Ni mu birometero 110 mu majyaruguru ya Crete ku kirwa cya Santorin. L'éruption de Santorin s'est déroulée en 2 ou 3 phases sur plusieurs jours. Iruka ry'ikirunga cya Santorin ryabaye mu byiciro 2 cyangwa 3 mu minsi myinshi cyangwa ibyumweru byinshi. Dutekereza ko abaturage bo ku kirwa babonye ibimenyetso byababuriye bitewe n'uko nta mibiri twabonye i Santorin nk'uko byagenze mu mujyi wa Pompeii. Abaturage ba Santorin babonye igihe cyo guhunga, gusa ariko abaturage ba Crete ntibari biteze ko iruka ry'ikirunga ryagira ingaruka zikomeye iwabo. L'éruption est de telles conséquences chez eux. En volcanologie, on parle de différents Mu bumenyi bw'ibirunga havugwa mu bwoko butandukanye bw'iruka ry'ibirunga. Ibirunga bisohora ibikoma, ibisohora ibibuye mu buryo bworoheje n'ibisohora ibibuye mu buryo bukomeye. Celle de Santorin était Iruka rya Santorin ryari rikomeye. ultraplinienne. Elle était Ikirunga cyaraturikaga ku buryo cyarimbuye hafi ikirwa cyose. de l'île. Le ciel s'est assombri, le panache volcanique Ikirere cyahindutse umukara, umwotsi wo mu kirunga ukwira hose. Washoboraga kubona umusenyi wacyo kugeza ku kiyaga cya Rhodes mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Turkiya. Mu bindi byerekezo abantu bashoboraga kumvira iturika ry'ikirunga kure uko cyakomezaga kuruka. l'éruption progressait. Ibi byose bituma abantu batekereza ko iruka ry'ikirunga cya Santorin ryateje umuhengeri wa tsunami wibasiye imijyi yose yo ku nkombe z'inyanja ku kirwa cya Crete. Pour comprendre ce qu'ont vécu les Minoens à l'époque, Kugira ngo twumve neza ibyabaye ku Baminoa, twareba ibyabaye mu Buyapani muri Werurwe 2011. Wari umuhengeri ukomeye ku buryo ingaruka zawo zikigera kuri sosiyete yacu buri munsi. Abayapani babashije kongera kubyuka, ariko ntibari bonyine. Isi yarabafashije. Abaminoa bo nta muntu n'umwe bari bafiteho kwiyambaza. eux n'avaient personne vers qui se tourner. Est-il possible qu'une civilisation ait Byashoboka ko sosiyete y'isanzuramuco yaba yarabayeho ikarimbuka, hanyuma indi sosiyete ikavukira ahantu iyindi yarimbukiye itazi ikintu na kimwe kuri sosiyete yayibanjirije? Ni igitekerezo gitera kwibaza byinshi. Abantu benshi bibaza niba nta sanzuramuco yaba yarabayeho ku isi mbere y'izindi zose zamenyekanye, ariko ikaba itazwiho ikintu na kimwe. mais dont on ne saurait absolument rien. Niba ikirunga gishobora kuruka kigasibanganya burundu ibirari by'isanzuramuco yabayeho, iruka ry'ikirunga nk'iryo uyu munsi ryaba rishobora guteza ikibazo nk'icyo. Niko abahanga mu by'ibirunga babitekereza. Batewe impungenge n'uko ikiza nk'icyo gishobora kwibasira agace k'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. L'île de La Palma, près de Tenerife, Ikirwa cya Palma kiri hafi y'ibirwa bya Canary muri Espagne giteye impungenge. Dutekereza ko igice kinini cy'icyo kirwa gishobora kurigita mu nyanja, bikaba byateza umuhengeri ukomeye wa tsunami. tsunami. L'effondrement d'un volcan dans les îles Urugero nka Cumbre Vieja cyangwa Palma bishobora guteza ibibazo mu birometero 20,000 kugeza mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika unyuze muri Caraïbe n'amajyaruguru ya Brazil. Hagendewe ku iganwa ry'uko byaba bimeze igihe umuhengeri wagera mu burasirazuba bwa Amerika, waba ufite hagati ya metero 10 na 20 z'ubujyejuru. 1 mètre de haut.
C'est à peu ni près hafi ingano y'umuhengeri wibasiye umujyi wa Sumatra nyuma y'umutingito wa 2004 ndetse n'uwibasiye Ubuyapani nyuma y'umutingito wa 2011. séisme de 2011. Ikiza cy'iruka ry'ikirunga, umutingito cyangwa umuhengeri wa tsunami gishobora koko kurimbura sosiyete n'isanzuramuco muri rusange ku rwego rwo gusibanganya amateka y'ikiremwa muntu mu binyejana by'ahazaza. Igisubizo kiri wenda mu mva ya kera yuzuye zahabu. Ni mu mujyi uri ku nkengero z'inyanja y'umukara. Varna muri Bulgaria. Mu gihe cy'ibinyejana byinshi uyu mujyi wakunze gukurura ba mukerarugendo n'abacuruzi bo ku mugabane w'Uburayi no mu burasirazuba bwo hagati. Mu kinyejana cya kabiri mbere y'ivuka rya Yezu, abaromani bifashishije isoko yadudubizaga amazi ashyushye bubatse ubwogero rusange bwinshi, ariko ari abagenzi ari n'abaturage baho ngaho nta n'umwe wari uzi ibanga riri munsi y'ubutaka. Ibanga ryashoboraga guhindura amateka y'Uburayi iyo riza gutangazwa. Ça s'est passé à la fin. Byabaye mu mpera z'itumba ry'1972. Hari ahantu harimo hakorerwa ibikorwa by'ubwubatsi mu gace kahariwe inganda ka Varna. Baracukuraga kugira ngo batabe insinga z'amashanyarazi. Uyu yitwa Dr. Vladimir Slavchev, ni umukonservateri w'inzu ndangamurage ya Varna. Rachel Marinov watwaraga imashini yacukuraga ikimeze nk'umuhora wa metero na santimetero 20 kugeza abonye icyo yatekereje ko ari ibikoresho bikozwe muri cuivre byakoreshejwe n'abantu ba kera cyane. Yahise akijyana iwe kukibika neza. Quelques semaines plus tard, Nyuma y'ibyumweru bike umuturage waho yambwiye ko ibyo bikoresho byari bishimishije. Umuyobozi w'inzu ndangamurage ya Drogopol yaje iwe abonye ibyo bikoresho byose aratangara cyane. tous ces objets, il n'en croyait pas ses yeux. Nyuma yaho abahanga mu bisigaratongo bo mu nzu ndangamurage ya Varna barimo Alexander Minchev basuye aho ubwo bwubatsi bwakorerwaga, batungurwa n'ibyo bahavumbuye. Alexander Minchev: Lorsqu'on est arrivé sur le site, tugera aho hantu twabonye uduce twinshi twa zahabu ku muhanda twasataguye n'amatalo y'inkweto. de chaussures. Les ouvriers de l'usine passaient plusieurs fois Abakozi b'uruganda banyuraga iminsi myinshi hafi y'ibyo biro bya zahabu batabizi. Nta muntu wari gutekereza ko ubukungu nk'ubwo bwaba bwarahishwe mu murima mu gace nk'ako. dans une zone pareille. Nyuma yo gukora ubushakashatsi bwisumbuyeho, byagaragaye ko aho hantu ari irimbi ryari ryaribagiranye. Byari ririmo imva zisaga 300 zo kuva mu myaka 2500 mbere ya Yezu nk'uko abahanga mu bisigaratongo babivuze. Uretse imibiri y'abari batuye mu mujyi wa Varna, babonye n'ibimenyetso bya sosiyete y'isanzuramuco ya kera cyane yari iteye imbere mu buryo budasanzwe. On a trouvé de Twabonye imva nyinshi zirimo amagufa y'abantu, imibiri yari mu mva mu buryo butandukanye, by'umwihariko imitwe iri mu gice cy'amajyaruguru n'amajyaruguru y'uburasirazuba, et ils étaient kandi bashyinguranywe imirimbo n'intwaro zabo. Il existe un tas de ces objets extraordinaires. Hari byinshi nk'ibi bidasanzwe, ariko kubisanga byose hamwe mu irimbi rimwe ni ikimenyetso kigaragaza ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye mu gace ka Varna. Dans la région de Varna. Muri izo mva basanzemo ibikoresho bisaga 15,000 byari bikozwe mu buryo bugezweho, by'umwihariko inkezo zikozwe muri cuivre n'indi mirimbo myinshi ikozwe muri zahabu na jag. La tombe 43 de Varna Imva ya 43 ya Varna niyo yari imva idasanzwe. Ni imwe mu mva zari nini, twasanzemo umuntu uri mu kigero cy'imyaka 40-45 n'ibindi bikoresho bidasanzwe birimo agakingirizo gakozwe muri zahabu, cyari ikimenyetso cy'ubushobozi bwo guhuza ibitsina, cy'ububasha bw'uburumbuke. Ku ruhande rumwe
hari agakingirizo, ku rundi ruhande inkoni ikoze muri zahabu, ikimenyetso cy'ubutegetsi. Nta handi hantu twari twarigeze tubona urwo ruhurirane rw'ibirango bya politiki n'imibonano mpuzabitsina. De symbolisme politique et sexuel. Abahanga mu bisigaratongo bagiye basanga ibikoresho byinshi bikozwe muri zahabu mu mva nyinshi, ariko byinshi bikaba byari byiganje mu mva zimwe na zimwe. Kuvumbura agace ka Varna byatumye abahanga mu by'amateka bavumbura abantu baba barabayeho mbere ku mugabane w'Uburayi. Dans les peuplements que l'on connaît, mu miturire tuzi yabayeho kuva mu myaka igihumbi kugera mu myaka 2000 imbere ya Yezu, twagiye tuhabona ibikoresho byiza cyane, ariko kenshi ugasanga bidashingiye ku byiciro by'ubukungu. Nta tandukaniro rinini ryari hagati y'imiryango, aha kumva 300 harimo 8 z'abantu bari bakize cyane, harimo ibikoresho byinshi cyane. On suppose que pendant Dutekereza ko mu gihe cya kera cyane abantu bose banganaga, bakorera hamwe bagasangira umusaruro, nta tandukaniro ryariho, nta byiciro by'ubudehe cyangwa ikindi cyose. Ils étaient sûrement comme nous. Ils aimaient. Bari bameze nkatwe, bakundaga zahabu n'imirimbo, bakifashisha ibikoresho bitandukanye. Ntabwo bari batandukanye natwe. Eux, c'est nous. Varna yaba yarakoranaga ubucuruzi n'abacuruzi ba kera cyane batwaraga intwaro zikoze muri cuivre mu duce turi kuri cyane y'Ubufaransa na Espagne. Hafi imyaka 1500 mbere y'uko havuka andi maguriro nk'ayo muri Mesopotamia. Varna est aussi associée à l'armement, la guerre et les batailles. Varna ihuzwa cyane n'intwaro n'intambara kuko twasanze intwaro nyinshi mu mva zahavumbuwe. Âge de guerre, Imiheto, amacumu, imyambi, ububasha n'intambara buri gihe birajyana. Puissance et guerre vont toujours de pair. C'est évident. Avant la découverte de Varna, Mbere y'uko Varna ivumburwa, twari tuzi imiryango itandukanye tuzi ko yabayeho mu myaka isaga 3000 mbere ya Yezu. Stone Age ni umwe muri iyo miryango, ariko Varna yabayeho mu myaka 3000 mbere ya Stone Age. 3000 ans avant Stonehenge. la civilisation a mis énormément Gukura kw'isanzuramuco byafashe igihe kinini cyane. Twatekerezaga ko twabonye ibimenyetso byose mu Misiri, muri Mesopotamia no muri Crete, ariko Varna yari yarabayeho mbere. bien avant cela. l'aube de la civilisation Isanzuramuco ry'Uburayi ryatangiriye hano kuri ubu butaka. Kandi mu myaka ibihumbi munsi y'ubu butaka amateka yabitse ibanga. ses secrets. Je n'arrive pas. Sinjya niyumvisha ko byari kugenda iyo tutaza kuvumbura Varna. Ibi bikoresho byose byari kuba bikiri munsi y'ibirenge byacu. Uko biri kose hari igitangaza cyabaye. Ni gute abantu bari batuye mu gace ka Varna bazimiye burundu ahagana mu mwaka wa 2000 mbere ya Yezu. On a la preuve qu'à la fin du 5e millénaire, Dufite gihamya ko mu mpera z'ikinyagihumbi cya gatanu ahagana mu mwaka wa 2000 mbere ya Yezu il y a eu un important changement. habayeho imihindagurikire y'ibihe idasanzwe. Amazi yarazamutse n'igipimo cy'ubushyuhe kirazamuka cyane. et les températures sont devenues plus élevées. Kubera izi mpamvu ibikorwa by'ubuhinzi byarahungabanye. De ce fait, les conditions agricoles se sont détériorées. Ariko si imihindagurikire y'ibihe iterwa n'amapfa n'inzara yaba ariyo yateye izimira ry'abari batuye muri Varna. Ubundi buvumbuzi bwakozwe mu gace k'uburasirazuba bwo hagati n'amahanga mu bisigaratongo bwatanze andi makuru kuri iyi ngingo. Nk'uko bivugwa n'abahanga mu bisigaratongo benshi, ubwo buvumbuzi buradufasha gusubiza ibibazo byinshi byibazwa ku izimira rya Varna ndetse n'utundi duce twazimiye burundu. Gusa abandi bashingira ku bimenyetso bitandukanye binagoranye kwiyumvisha nanone by'ikiza karemano cyaba cyaragize ingaruka ku isi yose. Ibimenyetso bisa n'ibigaragaza ko igihe dusigaranye kibarirwa ku ntoki. Hamukar mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Syria mu birometero 13 werekeza mu majyaruguru y'umupaka wa Iraq. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2000, itsinda ry'abahanga mu bisigaratongo bo mu kigo cyitwa Institut Oriental de Chicago ryatangaje inkuru yatunguye isi yose. Bari bavumbuye ibisigazwa by'isazuramuco itarizwi yabayeho mu myaka isaga 6000.
ubucukumbuzi bw'abo bahanga mu bisigaratongo bwagejeje ku mujyi wari ukomeye wiswe Hamukar, wari wuzuyemo ibisa n'amazu ahenze cyane, amaguriro n'inyubako rusange. Ni ahantu hanini hari ku buso bungana na kilometero karimwe, hafite ubushobozi bwo kwakira abantu bari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20. Ni umujyi munini, wari umujyi uteye imbere, ugomba kuba wari ufite inyandiko. Twabashije kubona igice gito cy'inyubako rusange, ariko zari zizengurutswe n'ibikuta binini n'inzugi nini. Dukeneye gushyira ahabona bimwe mu byari bigize isanzuramuco yazimye itanasize ikirari. Grâce à la découverte d'Hamukar, tumaze kuvumbura Hamukar twabonye kuko dutekereza umujyi, no kuvuga kugabana imirimo n'amategeko n'inzego z'ubutabera, ibijyanye n'ubugeni cyabagaho na mbere yuko tubitekereza, bien avant qu'on ne le croyait. Kuvumbura Hamukar mu buryo butari bwitezwe byasubije irudubi ibyo abahanga bari bamaze kugaragaza ku ntangiriro y'isanzuramuco ry'abantu. Ku bwabo umujyi wa mbere wa kera cyane wagaragaye mu majyepfo ya Mesopotamia mu birometero 650 mu burasirazuba bwa Iraq y'ubu. Ariko se Hamukar niba wari umujyi ukomeye, kubera iki wo wazimiye burundu nta no gusiga ikirari? Vers 3500 avant Jésus-Christ, il y a eu un drame. Hagana mu 3500 mbere ya Yezu hari ikintu cyabaye. Uko biri kose baratewe, abaturage ba Hamukar baratsindwa, umujyi urasenywa ku buryo batanabaje kongera kubaka. Umujyi ntiwarokotse icyo gitero. Un petit village. La cité ne s'est jamais remise de cette attaque. Une partie de ce peuple du 4e millénaire avant Jésus-Christ a été décimée. Igice kimwe cy'abo baturage bo mu kinyagihumbi cya 4 mbere ya Yezu barishwe. Turimo kubarura twabonye imibiri 12, ariko nkurikije ibyo nzi imibiri imwe ntiyashyinguwe uko bikwiye. Kuba ari intambara yashenye uwo mujyi bifata nk'ukuri. Ce site, ça me semble plutôt convaincant. Au moment de la destruction d'Hamukar, on se battait la plupart du temps à main nue. Ubwo Hamukar yasenywaga, abantu benshi barwanaga nta ntwaro, ariko dufite ibimenyetso ko abaturage ba Hamukar bakoreshaga amasasu, atari amasasu y'imbunda birumvikana, ahubwo yo barasishaga intoki ndetse n'amatopito. Ni ibitekerezo bivuguruzanya byagaragajwe n'abahanga mu bisigaratongo ba Hamukar. Uko biri kose uwo mujyi uterwa, intambara yangije byinshi uwo mujyi uratwikwa. Biratangaje kuko tuzi ko kuva kera muri ibyo bihe indi mijyi yarimo yubakwa mu majyepfo, urugero nka Horuk. Ariko uyu munsi dufite ibindi bimenyetso ko imijyi nka Hamukar yarimo yubaka isanzuramuco yayo. Urwo ruhurirane mu majyepfo n'amajyaruguru, ugusenyuka k'umujyi wa Hamukar byatanze impuruza ku baturage bo mu majyaruguru barimo bagerageza gushyiraho uburyo bwabo bw'imibereho. Byarangiye baneshejwe n'abaturage bo mu majyepfo, ibintu byatumye amateka ahinduka. Ce qui a bouleversé le cours de l'histoire. Mu birometero 100 uvuye mu mujyi wa Hamukar hari ibindi bisigaratongo by'abandi bantu babayeho mu bihe bya kera cyane. Caramel. Mu mwaka wa 2007 abahanga mu bisigaratongo batabururaga imva za kera cyane. Bavumbuye umusingi w'iminara 5 minini y'amabuye ifite umurambariro wa metero 4.5 na metero hafi 6 z'ubujyejuru kuri buri munara. Iyo minara ivugwaho kuba yari imaze imyaka 10,000. Ces ruines sont situées dans le nord de la Syrie. Ibyo bisigaratongo biri mu majyaruguru ya Syria, ahantu hatari kure cyane ya Göbekli Tepe. Uko biri kose ni umuco umwe. Nous ignorons pourquoi ce site a été construit. Ntabwo tuzi impamvu aho hantu hubatswe, gusa bitekerezwa ko hari nk'ibirindiro byifashishwa mu guhangana n'ibitero by'inyamaswa cyangwa abantu. Face à des prédateurs, animaux ou humains. À quoi servait ces tours? Iki iminara yamaraga, ise yari kimwe mu bigize umujyi, yari iminara yo kurwaniraho intambara cyangwa yari ifite akandi kamaro, ibyo ntitubizi. On n'en sait rien. Caramel mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Syria ni ahantu hadasanzwe. Ni ikimenyetso simusiga cy'ibikorwa remezo bihoraho byubatswe mu mabuye byabayeho mu myaka 2000 mbere y'ibindi bikorwa remezo abantu batekerezaga ko ari byo bya kera cyane mu mujyi wa Yeriko. Kubw'abahanga benshi, imijyi ya Caramel na Hamukar yashenywe n'ingabo zari zivuye mu majyepfo ya Mesopotamia.
Dans l'Antiquité, il y avait énormément de mu bihe bya kera cyane hari amakimbirane menshi. Il s'agissait Intambara zari zigamije kwagura imijyi, kwigarurira ubutaka n'imijyi myinshi kugira ngo haboneke abaturage benshi bo gusoreshwa. plus de résidents. Izo ntambara zo kwagura ubutaka zaba arizo zabaye impamvu y'izimira ry'imijyi ibiri yari ikomeye mu bihe bya kera cyane. Nyuma y'igihe gito hagaragaye ikindi gitekerezo gisobanura impamvu y'iryo zimira. Imijyi ya Caramel na Hamokar ishobora kuba yaribasiwe n'ikiza cy'iturika ry'ingufu za nucléaire. Mu mwaka w'1972 abahanga mu bya siyansi bo muri Gabon bavumbuye ibirari by'iturika ry'ingufu za nucléaire mu kirombe gicukurwa mu butare bwa uranium. On sait que les réacteurs Tuzi ko uruganda rw'ingufu za nucléaire rusohora imyanda. Mu gupima ingano yayo ushobora kumenya igihe imaze. Nuko twamenye iryo turika ryabaye mu myaka miliyari 2. Abahanga mu bya siyansi batandukanye bavuga ko iryo turika cyaba ryararimbuye ikinyabuzima cyose ku ntera y'ibirometero 1000 bikikije icyo kirombe gicukurwa mu butare bwa uranium. Niba ibyo byarabaye muri Afurika y'Uburengerazuba, kuki bitaba ahandi? Wenda bikaba ari nabyo byabaye mu mujyi wa Hamokar. quand on sait que Iyo tuzi ko hari ahantu hazwi byabaye mu myaka miliyari 2 ishize, dutekereza ko hari ahandi hantu byaba byarabaye by'umwihariko munsi y'ubutaka aho tutashakishirije. À mon avis, peu de gens Ku bwanjye ntekereza ko ari abantu bake bemera ko izo sosiyete zagiye zirimbuka kubera ibiza karemano. combien ont disparu Ni sosiyete zingahe zazimye mu myaka 20 cyangwa 30 ishize kandi tukaba ntacyo tuziziho. Twibanda gusa kuri sosiyete zabayeho mu myaka 5000 ishize. Nta kintu tuzi kiri hirya y'amateka ya Misiri cyangwa Ubushinwa. Izi sosiyete zabayeho mu bihe bya kera cyane mbere y'uko zizimira burundu zidasize ikirari, zaba zararimbuwe koko n'ibiza karemano byavuye munsi y'ubutaka. Cyangwa birashoboka ko iyi mijyi ya kera yaba yararimbuwe n'ibiza biturutse kure cyane. Tariki 21 Nzeri mu 1968 ikigo NASA cyari cyohereje icyogajuru ku kwezi muri misiyo yiswe Apollo 8. Nyuma yo kuzenguruka inshuro 10 ku kwezi, icyo cyogajuru cyafotoye amafoto menshi ku kwezi kugeza ubwo gifotoye imwe mu mafoto meza y'urwo rugendo. Kuri iyi foto, ukwezi kugaragara gufite imyobo myinshi. Bamwe bagatekereza ko hashobora kuba harabaye iruka ry'ikirunga rikomeye. Gusa ibimenyetso bya vuba aha bigaragaza ko iyo myobo yaba yaratewe n'ikiza gikomeye kurusha uko abantu babitekerezaga. Ukwezi kukaba kwaragonzwe n'ibibuye byo mu kirere bishobora kuba ari nabyo byagiye bigwa ku isi mu bihe bitandukanye. Ce n'est pas un homme sur la Lune. Ntabwo ari umuntu ku kwezi, ahubwo ni imyobo, kandi mu mateka y'isi n'ukwezi ibindi bintu byinshi bishobora kuba byaragonze isi hanyuma ukwezi. Ariko ntacyo tubiziho. Mais on n'en sait rien. La plus grande catastrophe naturelle qui pourrait se produire. Ikiza gikomeye gishobora kuba kikaturimbura twese cyaturuka ku kibuye cyava mu isanzure kikaba ku isi. Tuzi ko icyo kibuye ari cyo cyateye irimbuka burundu ry'inyamaswa za dinosaures. L'apparition des dinosaures. Nous voici au bord du météore cratère, site célèbre d'un impact de météorite dans le nord de l'Arizona. Turi impande y'icyobo cyacukuwe n'ikibuye cyagonze isi mu majyaruguru ya Arizona. Uyu mwobo wacukuritse mu myaka 50 ubwo ikibuye gifite umurambararo wa metero 45 cyamanukaga mu isanzure ku muvuduko w'ibirometero 42 ku isaha. Il a frappé le sol avec une force. Cyaguye ku butaka gifite imbaraga ziruta iz'ibisasu kirimbuza igihumbi. Aujourd'hui, le cratère fait environ. Uyu munsi umwobo ufite umurambararo wa metero 1250, umuzenguruko w'ibirometero 4 na metero hafi 168 z'ubujyakuzimu. Si l'on plaçait le Washington Monument au fond, muri make ushinze inyubako ya Washington Monument ku ndiba y'uwo mwobo, agasongero kayo kaba karinganiye neza n'umunwa w'uwo mwobo.
ikibuye nk'icyo kiguye ahantu hatuwe cyane nk'umujyi wa New York nta muntu warokoka umuzenguruko w'ibirometero 16. Dans un périmètre de 16 km. En juin 2002, muri Kamena 2002 habaye ikiza cyagombaga kuba cyarakanguye abantu. Ikibuye gifite ubunini bw'ikibuga cy'umupira w'amaguru cyanyuze hagati y'isi n'ukwezi kuri 1/3 cy'intera idutandukanya n'ukwezi. Byabaye ngombwa ko kiducaho kugira ngo tumenye ko cyari gihari. s'il avait atterri dans le Pacifique, il aurait pu Iyo kigwa mu nyanja ya Pacifique cyari guteza umuhengeri wa tsunami wari kurimbura buri kintu cyose mu majyepfo ya California. Ikintu gifite ubushobozi bwo kurimbura cyanyuze hafi y'isi tubimenya kimaze gutambuka. Ntidushobora gutuma byongera kubaho gutyo mu bihe biri imbere. On ne peut pas laisser ce type de menace passer inaperçue à l'avenir. Mu mwaka wa 2005 ikigo NASA cyatangiye gukurikiranira hafi ibibuye binini bizwiho kuba bishobora kugonga isi. Nibyo bita objet géocroiseur. Un objet géo Ishobora kuba ari inyenyeri cyangwa asteroide ibigenda mu isanzure hafi y'isi. Ni ikintu gishobora kugaragara mu birometero miliyoni 45 uvuye ku isi, kikagira ubunini bungana n'agapira ka golf cyangwa pave bakoresha mu bwubatsi. voire plus. Nubwo utubuye twinshi dufite ubunini nk'ubw'agapira ka golf twinjira buri gihe mu isanzure, dushwanyukira ku ntera ya kure cyane tutageze ku isi. Ibibuye bifite umurambararo nibura wa metero 30 nibyo byonyine bishobora kugwa ku isi. Le dernier astéroïde le plus dévastateur a frappé la Terre le 30 juin 1908 Ikibuye giheruka kugwa ku isi cyaguye tariki 30 Kamena mu 1908 ku mugezi wa Tunguska muri Siberia. Cyapimaga metero hagati ya 30 na 40, aho cyaguye ibiti byaraguye ku ntera y'ibirometero kare 2000. Nta gace kadatuwe, nta bantu bakomeretse, ariko ibinyabuzima byaraho byarapfuye. Cyari gifite ingufu zibarurwa muri megatone 5, ni ukuvuga ingufu zikubye inshuro 385 iz'igisasu kirimbuzi cyatewe Hiroshima mu Buyapani intambara ya kabiri y'isi irangira. généré par la bombe d'Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nubwo ikibuye gifite ubunini bw'ikibuga cy'umupira w'amaguru cyateza ingaruka kirimbuzi, abahanga mu bya siyanse barakibaza ibibazo byaterwa n'ibibuye byisumbuyeho. Il y a environ 1000 astéroïdes. Hari ibibuye bigera ku gihumbi bifite ubunini bwa kilometero 1 cyangwa inarenga mu kirere kiri hafi y'isi. Ikibuye nk'icyo kiguye ku isi byagira ingaruka ku mubumbe wose. Et ce n'est pas le pire. La poussière et les débris Ibyo ariko si byo kibazo cyane. Umukungugu n'ibice byacyo byasubira mu kirere byahindura ikirere umukara, tutibagiwe imvura y'amazi ahumanye, inkongi z'umuriro zaterwa n'ibice by'icyo kibuye. Uretse uwo mukungugu, ibimera byagerwaho n'ingaruka zikagera no ku nyamaswa zitunzwe n'ibyo bimera. et bien sûr aux animaux se nourrissant de ces plantes. En cas d'impact d'astéroïde, le plus problématique seraient les effets secondaires. Lorsqu'on parle d'impact d'astéroïdes, Iyo tuvuga ingaruka z'ibyo bibuye, tuba tuvuga ibintu bishobora gutuma ibinyabuzima bihumeka umwuka mubi ndetse na sosiyete muri rusange nk'uko byagenze mu bihe byashize. comme ils l'ont fait par le passé. Muri iyi myaka, itsinda ry'abakozi b'ikigo NASA bakurikiranira hafi ibibuye bizerera mu isanzure ryaguye ubushakashatsi bwaryo kugira ngo rikurikirane n'ibibuye bifite umurambararo wa metero zisaga 140. Kimwe muri byo ni ikibuye cyiswe Apophis gifite metero 300, kivugwaho kuba kizaba kimaze kugera hafi y'isi mu mwaka wa 2029. Apophis ni ikibuye kinini cyavumbuwe muri 2003, abantu batekereza ko cyari kigiye kugonga isi. Hari ibyago ku gipimo cya 37% ko cyase kuri isi mu mwaka wa 2029. Gusa nyuma yo gukora ubushakashatsi bwisumbuyeho, twasanze kitakigonze isi mu 2029. Nubwo bimeze gutya ariko kizanyura hafi y'isi. Kizaba kiboneshwa amaso ku bantu bari i Burayi. Muzaba mubona ikibuye kinyura hafi y'isi kitayigonze. Nubwo abahanga mu bya siyanse babashije kubona neza inzira ikibuye cya Apophis kizanyuramo, ntibashobora kumenya ibizaba n'ikinyura hafi y'isi kikaba cyakururwa n'uburemere bwayo. Le plus inquiétant, c'est qu'une fois passé, il repassera 7 ans plus tard. Icy'ingenzi nuko nigitambuka kizongera gutambuka nyuma y'imyaka 7, kandi ntituzi niba uburemere bw'isi bushobora kuzatuma gihindura inzira yacyo.
bigenze gutyo cyazagaruka gisekura isi umwaka wa 2036. 9, il repassera et heurtera la Terre en 2036. Il n'est pas assez ntabwo ari kinini cyane ku buryo cyarimbura umubumbe wacu, ariko ni kinini bihagije ku buryo cyatera impfu z'abantu babarirwa mu mamiliyoni kiramutse gisekuye ahantu habi. Igiteye impungenge nk'uko abahanga mu bya siyansi babivuga, ibi ntibikiri igitekerezo gishidikanywaho. Umunsi umwe ikibuye kinini kizasekura isi. Igihe ibyo bizaba, ese tuzarimbuka nta gusiga ikirari ko twigeze kubaho? Un astéroïde, un énorme rocher, Ikibuye kinini cyavuye mu isanzure cyarimbura burundu ibiri ku isi ntihagire igisigara. point qu'il n'en reste rien. Birashoboka gukuraho ikinyabuzima cyose ntihagire ikirari cy'uko kigeze kubaho. Ibi byasobanura impamvu izindi sosiyete zo mu masanzuramuco ya kera cyane zarimbutse zikibagirana burundu. Il est très possible que des civilisations anciennes Birashoboka cyane ko izo sosiyete zaba zararimbuwe n'ibibuye byase ku isi, ibibuye byahinduye burundu imiterere y'uyu mubumbe. complètement transformé la nature de la planète. Je sais que beaucoup de gens Nzi ko abantu benshi badufata nk'abasazi batekereza ko ijuru rizabagwira. non, le ciel ne va pas Oya, tomber sur la terre. ijuru ntabwo rizatugwira, ahubwo hari ikintu hejuru hariya kiri kuza kidusanga. Ikibuye kigonze isi tuyiriho ni iki twakora kugira ngo tugabanye ingaruka zacyo? Turiteguye bihagije ku buryo tutatakaza ibinyejana by'iterambere ry'ikoranabuhanga isi igezeho, cyangwa turi abanyantege nke cyane kurusha uko tubitekereza? Nitwa Cyprien Ngendahimana, mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro.